Idwe ka atomuna kaluko Orotin koi buga soroti kesea pot Aretokinos koto ma munyelete na Epaperone kidingi kitemo kite eriongete loka saving arms kanu ayaun ay morkikina kidingi ke. Aboliani lo ejenara kwa po mena nesi abala ebe aswama gogong nesi abu ijai kikesi adumuni golo no ekanyangon buno kwa boli afilo sawe no sa seno 9 kana ba ngulu ka kirit elan kes kana kirit ngi training ni pack kwa in exercise morning time a kirit pa in when exercise training adomo sombi boro chendo ache boli akada ineritos anamdi golo diare achor site kada ibola seso raida no akora pase sija korana kone popero kone mpiriteja kone tungana aya ito na enapeta koryongeta loka saving arms Simon Okelo ngesia balaebe Railo eipone ediopetelo imorki kenere Idwe luka atomona kosodete aichoro kesi Bedeke papa. Yalama minango. Yalama idarango. Yalama idaranga parasa kere. Topolorenge kone kiror. Daraingo. Narakangoda. Atau paparan. Arauni tunganan. Yene yongong. Yene umokina. Yene wanyunakwap. Ogea temar. Ejokedeke. Yalama minango. Waikina akajar. Tomakani nikon. Papedeke. Yo ijeningo. Najari ngakoi katutoka. Toningadona doketaitina. Lweku inataringo. Itimikesi. Lwemoro moretengo. Itimikesi. Lwitimifiltosingo. Itimikesi. Lwekete mobale kingo. Itimikesi. Eraselo Idwe lo adauti tunga palun, adauti audi akada palun, borete kese bi kokola, borete bi muyayin, borete bi chokoran. Ko Idwe bore ko si Idwe bore ribore dis. Amena achamnu kese ko kapeja tatan. So danyu be ejai ponele iruchukina jokide kesi ara aboli asho kaita ngaka ko pani teoni be ejai sone ngini ongonet jai seria munu kedi duelu. Duelu ipulu ibori yamna 96 wa maibori kaita nara kwani boleta kesa ni imame bapak nginalo sasoma boru arokoko Kanuka TV East Solomon Ramu koiboga soroti